Горнел угар Афганистанга, Бангладешка оны Чечня бастығы 2 сәрилерге кіттібіт. Her жон уапсаяқ саны 37 кехим. Күн жыл кәмкерді баран істеанақсын. Быстақ сәриге сылжыбыттар аттарын, суолларын, хорсын бұхыларын қайдағаме үйетіден қаларыр туғынан. Нехилек тығымғар кәліңгі сылырға кәпсетейлер сим барар болулар. Ол күрдік нехилек жалтыда быстақ сәріге кіттілі ақтырғар анаан 2 тығынша хүлбі 5 сылға сквер тұтудың бұланыр. Маныға жоғыз парка бұхытын тағатын проекттағынға остужуанларға күрес білдерілі біті. Якутское художественное училище, агротехнологический университет, он СВФУ студенттер кыттыны Бу проект идея тәҗәңәр килбите хастахыл болла. Күрәскә килбит остужуаннар үлеләрен ырыты, Жакускай коракка ытылынна. Манна Илдархан архитектурага онна кораты тутуга салтатын салаячта. Любовь Папак Артикатага государственный агротехнологический университет архитектура кафедраттан лета компетенция кийниттен бержестан нехилеген жахалтаттан onun теңә бой-бой җайы бетерәннәре кыттыны ыллылар. Төһөдә кыйлактар үлеләре эрдәттән биллибитин иннигәр эсквер кайда быһылак булуктан жүллеһи күстәхтик барда. Иделяқтар да бетерәннәр да саналарын ағастық әтінділер, мөккүһән да ыллылар. Қолыбы Чечня сірейдің кыттылаға Афанасий Ефремов, Чечня сірейдер сырдық тыының толы гурбу доғырғар. Александр Парфенов канамыт өйдөбүннүк арғы мағының уынтары көрән улысы мұндығар анилан турарын бәлетән әтті. У нас там памятник стоит около дороги. И напротив алкогольного маркета стоит. Мы каждый год, вот ребята Бадзиксяшская школа очень благодарны директорам и учителям, они вот ухаживают и знают, что такая чеченская война. Я не знаю, да когда вот сейчас вот войны идут-то, Украина, примерно. Еще не знаю, когда закончится, еще не знаю, когда, какие будут войны. Но все равно наше поколение должно знать войну. Вот наш пацан Александр Парфенов, который погиб, он 18-летний пацаном умер, героически. Сквер бұрайығын барылан оңырутын күрәхін кайылағынан Жакускайдағы ұсыран училище дизайн салатын үхіз көрігін студиона қаңала сұлуғыттан төріттәқ Никита Кириллин болла. Самый главный был монумент. Монумент, короче, маннық скамейкалар ұрығы. Оны бұл монумент кеге қараңар қайыр. Оттырнан тұғалар. Ача білінік қайыр. Қараңамынық майыр өді көстір. Оның манан бұл тоқ Масып битим, биле тохкана. Наха хону куду көстөтөн кра. Сквер тутулуqta местеде номну бухарлан турар. Ол күрдүк карачанымылар оhuyantan, Семен Даниловатан саңа тутулубут орто сколаттан чугасты серге. Парфиона булусатын 5 А нөмердәк быйыл көһөрүлүбүт түйет квартирала карбак жыйындугар туруга. Тишо бати билинеттерди. Центрера болбаккара, билигин олох хаңа жилой район териллен, темсуу квартала, оскола, детсад киреннер. Бәйте туспап центр курдук болар. Онны, например, сквер бланнар олус чуй. Күннәгы, например, биһи лохпут, биһи средабыттан олус тутуптагы. Оны төһөннән среданы качественныйды оңрабут. Хоччоннан патриотизмдагы сайдан сөп. Украинаға анал байыны прессе ытылдыгаттан номно балтырасылтын орду кемахан 2 сылгар аргы чугахан эрер. Бу кемихигер быста комурга оны теңен багат түнен барбыт Эржон горне лухын барын хилектериттен агыяга суоктар. Сороктор этенгер гиллелер, сороктор уатта конуга сылжаллар, сороктор бахаран келелдер, оттон сороктор сонно олокторун толу гурандар, карын Эржон эргилибетти бардылар. Кинлер аттырын үйетитиге бой-бой жайы кыттылаактыргар анамбыт сквер. Каянда наада болбутун бүгүн күн көрдөрөр. Роман Дмитриев, Жакускай, Бержестах, Вести.